hadin wa wi surak khanda wa emakap ga yautume wa mantre da JHADC wa hakap yaw ga CNI hala thalbo juwai da chak set wa dab jeb u hadu wa mlaj kari de wa nei daw no jeb kulmar ki bru nei liang ga dor bar thnong la thalbo da pentip ko chaka juwai municipal board wa ne ga sngi churup is khilang ki wa he chnong wa pero la thalbo pulun heya kmaru aiban chulai wa he chnong la thalbo Upilandar Wellingdo, Chairman Gajawai Municipal Board, UCS Manar Special Officer in Charge Market JHADC, Reverend GS Shulai in Charge CNI Market Wakiwi, the Pengkoi no ya ini jeb da Gajawai Municipal Board. Ini jeb klem dekat da chak ta lagi bru wa chong dukan, chong yung chajan. Uhe chnong la telbo da ong wa gani ka thau da mani ba kle da warok lang. Nodok ki chong yaw ki lai yaw lai hat, kamjo ki chong wa sa hakiwi ki thau, ne ba em ki wan no jeb hai ni thau. Kamte da mahamu yu gwadang wan no jeb haden mo de pengkoi hai to wa ni surok le ong wa de e le tho cha chnong wa cha MLA we ga ma de kularo yulti ki osmat pengkre no o krang yo manu surok wa miet we gi pet ba le ulai ki no jeb o nei liang chairman Gajawai Municipal Board kuntu wa man gi bru wa emikit kle wa mto no khiar ye jeb khnang yo le nei sma itung wa cha kta i cha i khia kamjo ki umba momdi de yang hadu owan ge kari kit jeb ka municipal hi Hejo ipor maham le igi bru wan sim kubu kit jeb nagi truyung dewa pan poisa wa lino kulmar ka CWM da turwa le wa eda kanong gi wan gi bru wa benu tondor wa pentip cha municipal yagi kri wa no jeb kulmar Reverend GS Shulai in charge CNI Market pentip wa haito wa jeb wa mi nagi ni dukan DM hi ka thaw kit pelangki yagi ni jeb nei liang CS Manar Special Officer in Charge Market JHADC le pentip wa kama council pendap eko ya kamera mo kit ya jeb no po ga yaw thme nei thaw da pelang tangwa ijor bon jeb wa poi hayaw thmi ong to ki wan no ki bru na ka leng du yong ki wa chong yaw nya wi to ba na ka liang yong chnong tibi wa to ba ka ni to du ko benta yong ka chnong la bo he henry daman ko ka collective responsibility yong moro ha hai ni de yui de em na ka liang yong ka yaw yong ka council le em ni yaw yong ka CNI le em ko ta kinong chong chnong yang ini ki dorbar senong go em ya ko la bo lem da kho khmat gitu ai wat ya ki wian ki nong chong senong na ki wi ki thau ba kat kam wa yui to ki chep he ni da wan ki keleng sam to de du si to du ni ki area da aden oda de yu pen pho ye ni ngal yang la bo dorbar senong kam ka wo ya tip lang euro wa Kajing maham ko bu ina liang ka chnong ki kandon UMD daw bu i ki sain bot de ka te to ko da bu chwai kajing maham ya ki won ki waju melien u no kam ni da face ki ka consequence ko na liang ka chnong u bu hi ko ya ki kandon ko biang daw permi hi ha ki haka sain bot ko bu i wa kani to mi u tolerate ya kani ka jingle sekia la ni ka jing no pathar ye ka chep tam to du hagini ki benta henrei hawro ki benta yong ka chnong ka thau ka te to ka jing pensnya wi pai ba he jui por le ukarpat wa kentu le ye ki khamtam ki bru ki wada em ka portion le ne yu ong wada em start itip wa biang wa yui wa to wat ne ki tu ki wada biang start itip le mo kat wa ye no lang ki wi ki ka sar le ye bot lang te kentu yi kam gini ki bru ko da em start tip le yo ye ki penche pai ba wa mhoi uno ulma ne ha kani ye ko wan ra ye ka jikta ye ka chak ka khia kam jo le ko pensi ya ka le er kam jo le ye ka ko wa em kam ka kani to ka benta ko rap kongsan ha ka jing to ko srok ne ha ye man ka daw ko lang i chap le to ka condition yang ka surok yoi to wa daman ko da e he ta ko khajak ko wa u pensnya ho jing to ka ni bo i ka jing tentu le na liang ka sarkar kat kam ka yi nim ha ka ni to da de bo jing tho i na do mchwa ko nu stem na dang de u reminder ta tentu i kam tam yo local MLA yang ile kam kat kam de kelam ji sket da di kelam u to dong wi ka ni ka benta ko wa u le ya ta i man go ka top priority dengan scam mi wa u kepre gi u nusrok yo man hi usrok wa biang ulai gari lai motor kenang wa di pai ba la u lek ju pelang ni kan ga chep yo pi ha kan ga thau hagi jing sekian kani to ka kam ko wa de berkat ni beta ko bo cha kta ye go bon go lang ni tai daw ni dia bo ye ni ga tarik wa wan ni ga thau
wa ka jing mut wa jing thmu yu kong to wa pu khoj ya ka jing no pathar ya ka ni ka jep ku em ka ni ka thap te ka ni ka jing no pathar ya ka jep yo sar ka bi ka kujut ko ha ka ni snong jubai ki yong i to du ka da ka ni do ni ka thau an dai chigi bi wan ki thau le em ki long yung ki long sem em ki katu ka ni le ki dau khana chakmat je ni wa chim gi ka bu wa hewan hewan ni thau ki em ka jep ta wan li no gi te ka ni tan ka thau hai ni ka ma yo lang phi ro em ki yaw ki wana ki ar de li ki liang ka te to ga yaw yung council ki yaw yung ka CNI bat kam jo le ki kan yung ki private stall ki em chai ni te ka jing kan tu i hai ni por yu nok kong ton man ni ki nong song chnong ki em ka ni ki kli wom ho wi no pathari nei ba ka jing no pathari wan ra go ya ka sma ka tung wan ra ga yai ma ka chet ka khia bat kham tam le wan ra go ya ki jing ma ki ma to 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 ye de long bam di ki yong i to yo vi ki ni ki si wa teple em ka jing no pathara chaita cha po Thomas John College sadin chaitu sigi bi wan ki benta yang ka chnong jawai ku thup no dok long college rut ki wan ki thau ki ni boro dia ko do ni ka jing gom em ki jing kit kli na i buru yu em ha po ka jawai le ne kham tam ye ki ni ki lok ko wan li ki li khan che jawai the ni wa wi dai khet wa snya ba gi wom hoi ku no ba thap berbana hai ni go wi ti langi yo jing tigi wa em kat tu kat ni ki kerikian ki ye man hai dur ki ato le ni hai dur yang ki pigam ki wa pelang ye ki jep ni ki wan ki thau le ni ching ki ka ma chi pha phat a le ki yung wa pelang ni ki jep dep nei te hewan ni thau wo yo biang wa rap lep te no ka ni ka jing maham do ong ne ka sngi wa da chemi ki wan ki kerikian ki wa kit ye jep lek du ki keri municipal ni ye ki ti jet keri ukemiki yu arwan yo penstom gat kam ka an bat haju ipor le elat i ye ki burpaj ba kiwan ki binyon ki bayo ukap chor ki bayo urin ye ka jing no jep ki yong ki ye ki tele da we de ka kusnam ha ka jing to ka jing pentip ki yong ki cha ka office yong ka jwai municipal board bat ye ka jing pentip ki yong ki ni ki buru ju i da muri ki nai bha yoi ram em ka wan ki initiative ka wachimi gam ni ye ong wa i udebi hai ni jep hai jo ipor sejisen pun kan mo biang ye phi ki lok ki em hatel wer so dong yong ka jwai ki wi da ye khet o yo snya ba phi wo wi tengkan bom hoi wi no pulma ni ki chep kat chwalap kat chwa chem yu wi hejing ye to ogni ga chep jan de bon de tip hi wo to kani man go ga yaw thuni yong ga council de kad da man go ka yaw kum em fan sing ta da bon ki om ki paj ba ki wa kadam yo thau no chep ta da wan bon sin no ki sini thau ayam ta ne ga liang ga council im em chong thia singi i chim hi ga kamram go yong i ho pu khoj ye ga chep ne ga ni ga ya i de jo kit i ka mo chi sin chi brai le ne chong ha ga jing bon yong ki chep im em i wo sa ga chep ga ni thau Negeliang ke council man perchangi kat wo ye bor ibu ji wo khoj i chep kham tam lagani ke yaw thuni ke yaw Sibon le wa ki kublai langi wa ro ki em ni kham tam yo rang ba shtong ka tat thulbo di pelangi kam ni ke bor ka betawi klam ni ki issue ku em kama ki nagaliang ka balang le kloi wo ye krelang ki bor yang ka shnong yang ka itu akan ikut supaya kan kita tahu di hadukan ini kalian kebalang ini gitu kan di champion ini emi kita tahu kebalang ini wow lek cita support dari wala kata lek kentulang iki nongsong tukan waro kita akan kita tahu oi krelang ki wom hau no pathar ki kama yui kan ni dia man ke sinong ko koi ko suba ke terpal lek ki dorba sinong waro penman ki kam ni awareness program man kapor na bon ki bru melingi bo chibet na chibana na meling dan no biangi dari kerpa di ki o ye em langi we pai langi na ko wi kapor kui kapor na u ye pu ko ye bin ga chnong biangi but wan ki awareness bo chen to tu yoi mak to ki ni ki jing chik la dai kam kam pen kui lai ki jbing kyong i o ye pu ko sikat ni snyao to i kete de ye o kre agar pam ko to jikwa blai